Kembali di dalam pagelaran Jaipongan sak lajengipun kula. Terakhir diberikan bagian mas-mas. Nah, ada Mas Bima, Mas Rangga, Mas Iban, Mas David, Mas Diki, Mas Igo, Mas Seger. Mas Dewa, kalian Mas Roni, Mas Jun, Mas Rizal, Mas Farel, Mas Haidar, Bapak Tania, bubur, Pak Arga bubur, Cak Dimas Gadungan, Ramadhani Gadungan, Mas Tommy, Jajan, Mas Denis, monggo, bagian mas-mas. Wes nana wes sampai tak golek nyang pawon, wes.
Toman tadi bini di agendaan Toman nanti bini apa jaran Toman nanti bini nyari simpenan Orang laki sanon tomasa jeng sarah Jar pacaran selingkuh yang kebiasa Orang bini sadon tomat sampai macem Cuma tak eka lebih-lebih kata seneng Pola nikah sadon tolak tak kenceng Apa polana Sengkok korang madeg Matur sembah nuwun terima kasih bagian emas-emas